njwi njwu njwo njwa njwe, dwi dwu dwo dwa dwe, sti styu styo stya stye, fki fku fko fka fke, ndi ndyu ndyo ndya ndye, chkwi chku chko chkwa chkwe, nchi nchu ncho ncha nche, nti ntyu ntyo ntya nte. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihekane 8 ugomba kuba uzi iyo wasoje umutwe wa 8. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe. Nge muri kumwe nitwa mwarimu Nsengimana Daniel. Ikaze kuri mwese. Mbibutsa ko ubu dusoje igitabo cy'umwaka wa 2. Uri umuhanga rwose niwe warakurikiranye video zose. Ngaho rero reka twige n'ibihekane by'uyu munsi. Igihekane njwa. Igihekane njwa. Igihekane njwa kigizwe n'ingombajwi 3 arizo na, naja, na wa. Naho igihekane dwa kigizwe n'ingombajwi 2 arizo da na wa. Igihekane sya kigizwe n'ingombajwi 2 arizo sa na ya. Naho igihekane fka kigizwe n'ingombajwi 2 arizo fa na wa. Tugeze ku gihekane ndya kigizwe n'ingombajwi 3 arizo na, na da, na ya. Igihekane cwa kigizwe n'ingombajwi 2 arizo ca na wa. Tugeze ku gihekane cyihariye kigizwe n'ingombajwi 4 cyitwa nshya. Subiramo, nshya, subiramo, nshya. Izo ngombajwi ni na, na sa, na ha, na ya. Igihekane cya nyuma mu mwaka wa 2 cyitwa igihekane nta. Mbega byiza. Kigizwe n'ingombajwi 3 arizo na, na ta, na ya. Reka rero twihuse dukore imigemo. Njwa iriho i dusoma njwi. Njwa iriho u dusoma njgu. Njwa iriho o dusoma njgo. Njwa iriho a dusoma njwa. Njwa iriho e dusoma njwe. Dwa iriho i dusoma dwi. Dwa iriho u dusoma dwu. Dwa iriho o dusoma dwo. Dwa iriho a dusoma dwa. Dwa iriho e dusoma dwe. Sya iriho i dusoma syi. Sya iriho u dusoma styu. Sya iriho o dusoma styo. Sya iriho a dusoma stya. Sya iriho e dusoma stye. Fka iriho i dusoma fki. Fka iriho u dusoma fku. Fka iriho o dusoma fko. Fka iriho a dusoma fka. Fka iriho e dusoma fke. Ndya iriho i dusoma ndi. Ndya iriho u dusoma ndyu. Ndya iriho o dusoma ndyo. Ndya iriho a dusoma ndya. Ndya iriho e dusoma ndye. Chkwa iriho i dusoma chkwi. Chkwa iriho u dusoma chku. Chkwa iriho o dusoma chko.
cwa iriho a dusoma cwa. Cwa iriho e dusoma cwe. Nshya iriho i dusoma nshyi. Nshya iriho u dusoma nshyu. Nshya iriho o dusoma ncyo. Nshya iriho a dusoma nshya. Nshya iriho e dusoma nshye. Nshya iriho i dusoma nti. Nshya iriho u dusoma nyu. Nshya iriho o dusoma nyo. Nshya iriho a dusoma nya. Nshya iriho e dusoma nye. Reka dufatanye gusubiramo. Uko ngenda mvuga nawe niko uri busubiremo. Ndetse nkwifuriza kugenda buhoro buhoro unigana uko ibi bihekane byose byandikwa. Uri umuhanga. Nkubwira ko ibi ari byo bihekane 8 bya nyuma bisoza umwaka wa kabiri. Niba waratangiranye natwe video yose, kuri ubu ngubu umaze gusobanukirwa n'ibyigwa mu mwaka wa kabiri. Niwo musanzu wanjye, mbese urishimye? Ni byiza cyane. Ngaho kanda handitse subscribe. Ubwo unteye inkunga. Uri mwiza cyane. Reka rero dufatanyirize hamwe dusome. Njwi njwu njwo njwa njwe. Dwi dwu dwo dwa dwe. Syi syu syo sya sye. Fki fku fko fka fke. Ndi ndyu ndyo ndya ndye. Chkwi chku chko chkwa chkwe. Nchi nchu ncho ncha nche. Nyi nyu nyo nya nye. Ndagusaba ngo urebe nomero yanjye kuri iyi video, hanyuma unyandikire muri WhatsApp kugira ngo nzagufashe kubona igitabo, urebe aho izi page ziherereye. Erega icyo dushinzwe ni ugufasha mwebwe mutazi gusoma no kwandika mukaba abahanga. Murashoboye kuba uzi gutwara imodoka, kuba ushobora kuba wakora indi mirimo itandukanye, ndetse ukaba ufite icyo bita creativity, guhanga. Birakwemerera ko nawe ujya ku rutonde rw'abazajya bisomera inkuru, bisomera icyapa ndetse n'ibindi, bisomera Bibiliya ndetse n'ibindi. Iyi niyo ntego yanjye. Urakoze cyane. Njye ndi mwarimu Nsengimana Daniel. Hanyuma rero ndagusaba gufata umwanya ugahimba amagambo agiye arimo ibi bihekane tumaze kwiga. Mbese birakugoye se? Nyandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero 0783319878. Hanyuma umbwire ngufashe, nzagufasha rwose. Abari mu mahanga namwe nko muri Gabon, abari muri Democratic Republic of Congo, abari muri Togo, abari muri Zambia, ibice bitandukanye byo muri Afurika, nabonye abari muri Omani, nabonye abari muri Brazil, nukuri murankurikira, mu Burusiya murankurikira, mu Bufaransa murankurikira, ndetse no muri Canada. Uziko nabonye 5 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeze munkurikire kugeza ubwo mumenye gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Hanyuma rero kode mwifashisha akamenyetso ko guteranya 250. Hanyuma ugakomeza wongera izo nimero. Muri make akamenyetso ko guteranya 250 7 8 3 31 98 78. Hanyuma nkagufasha. Urakoze cyane. Ibi bihekane byose uri kureba bifatira umwanya ubyige ubimenye. Uri mwiza.
Imana ikurinde.